زول فلون بريد جيوني دالنو فاش المطوب عندك زقار غير ذاينين باش كان سيد نتبع جيتار نون على موندور نون إلى قديري كورداج ستوندار. Juste une précision, des fois, je demande des chansons sur la mandolin, sur la guitare, puis il y a d'autres personnes qui me demandent de refaire les mêmes chansons avec la mandolin, sur la guitare. Je tiens juste à signaler que c'est la même chose. Donc, la mandolin à la guitare, je vois pas, il n'y a pas de différence. Sauf que la mandolin, ça a deux fils de colonne, donc ça donne un peu plus de son. La guitare, ça a un donc voilà. Donc, maglaou, tu as une chanson sur la guitare. Non, c'est la mandole, bah oui, c'est un l'autre instrument, bah ils n'ont qu'à suivre les notes et puis c'est tout, hein, voilà. Donc c'est juste pour la précision. Parce qu'attends, c'est les demandes derrière, donc je ne peux pas répéter toutes les chansons avec tous les instruments et je ne peux pas non plus faire les demandes. Donc j'essaye de sélectionner quelques-unes pour satisfaire le maximum de personnes. Voilà, je suis désolé pour les personnes auxquelles j'ai pas pu répondre assez rapidement. Donc, revenons. Donc on fait toujours comme d'habitude, ainsi de vas à pas de naïout. Voilà, c'est de la partie à Guinée, donc c'est des marits, c'est le cinquième fil de mon dernier fil dans le vide. Voilà, ok. Donc deux fois dans le vide. Without things are again. Pas du rêve à la guinée. Pas de rêve. الغرس نكنسي هذا عاود تساوي داكي نكخدي خدمتي تسوزور انا بقيت عاود زدت سارقه نو فيس فيرسا عاود تسوزور انا بقيت سارقه بس عاود سارقه سيتيام كاس تعاود كثيرين فيه ما تخدم داكينا ماشي داكي زعما مدير مي
يشكو عن تلاقي تخدم. Normalement تلاقي تخدم ديال ماش تسلمي الخدمة مادها. Ça se voit blé dans le vide d'étiquette, ماشي دواقينا. Normalement ذاك étiquette. Donc 13 تلاقي normalement ذاك كاين الساعة. دونك تعاود تستوي. Voilà, normalement, je vais vérifier. Donc voilà, donc j'ai avancé un peu la chanson. À la fin. Donc je vais essayer de le suivre. Tu vas même tant pis si c'est pas doucement, mais voilà. Donc le but c'est que tu vois même c'est à vous de vous entraîner. Voilà, appareil c'était barak ce bonjour, ça dépasse mes compétences. Je vais essayer de l'avancer un peu la chanson pour la... Voilà, فهاد نكمل عندكني سيقارة في كتفي خوفتها سيعطي تبع توجور باراز داو استويش سي بارتي. طار ديماري بون سيز نعاود نجوكي سرو لقينا نسفرو كي تسوي زعما تسويش exactement qui sert de, mais bon, mais pour recommencer, ça vous suffit déjà. Parce que nous sommes d'accord. أزدعود en même temps ma tête rendière parce que c'est plus facile de le repérer.
دوي فرز المحنة أكني الزمان يفكي باتي ديماري تعتيد سوالم الخيضين داكي مي انت نورمالمون الالبوم ما كتسمي تخدم خدمت لا موندور كات فيل ستادير هذا قاعد يخدم ماك شغل قاعد تخدم هادشي غادي نادي غنمشي تيدي يخدم وقاعد يدي يخدم وهادشي غادي تبعش حتى حنوري شادي في اش كيسيا رابيد je fais ce que je peux. Bon, si on reste derrière un des tournées de l'année, donc il faut des choses de musique. C'est normalement des tickets. Voilà, c'est vrai que c'est un peu difficile. Donc, je vais essayer d'avancer. Je suis à Z, alors on a voilà, on va avancer à Faroche. C'est un petit carocher d'ailleurs, pas de tirer. Très vite, c'est bien.
بس فوالا نسيت نحفظ داك نسيت دعوة داك دونك نورمالمون نعاون داك تيكات حتى سيدي يصدم دعوة استوي ويدي ساعة لا جيتار زعما اليو عاد يدخل من داك زعما عاد يدخل من داك سياتي تكمل غاية باش هادو عليهم سياز دعوة ضي وقينا بعد ما دعوة ضي بالنظر directement avec nous. خصها هادشي تطوح حاجه سياسي تبعها باش تدفع حتى راه بوكو دو جون قاني يدير فهاد الخدمه تستوي باسكو il pense que الصناعه كل نوت غندالنت effectivement صناعه مالكه نورمالمون يضدني وصراحه واحد السن
مي ماد كتستاويل ديكو داك السيرفو يتسيا ديك الشميمانيس باش هادي تشجع يض انا ونديلاق ديكو تروحون لا دونك لو سوكاري سي فريمون دو لونطرينمون بيغو دانا دوانا دي سين اللي نوتو واحد السن دونك سي با لو سيرفو يسي كقارني دو دانا على روحن مي سي كيسيون دابيتود دونك هادشي غادي تتبع راكي باش تدن فاكتا واش تاكي تنافوسي شويه هوب Donc voilà, bon, faut que ça achète sur YouTube, donc vous allez discuter. Donc voilà, j'ai fait pas mal de fausses notes, malheureusement, c'est pas évident. Donc j'espère que vous allez me préparer les différentes notes. Donc voilà, le carré c'est à répéter, à répéter, à répéter. Donc quoi de standard et la guitare non, la monde non. Si ma fille te va, même تخدم les fausses notes, c'est pas grave. Au fur et à mesure, tu vas éliminer. Ouais, ça a été.